Lig-ong kay tagbisita karon kay pulis ni og mga negosyante. Timing sa kay pagarian nila kay nindot kayo ang panahon. Nya ang ilang tirada karon mamasol sila og aray na po sila dire magluto. Suliton no nila ang pag-ari kay layo-layo kuno sila gigikanan. Gituyo ang nila ari dire no para po kuno makasuro sa atong gamay nga farm og ma-experience ang atong mga tirada dire napita. Tagalong sa nabangga ni sila og sakyanan og motor ni sila pagpadawong dire. Dagko gid kay katabang nga atong gamay nga farm no kay gawas nga mga kwarta ta naabot tay daghang may layla. Mao na nga malipay gyud ko og natay bisita dire sa atong gamay nga farm. Dire sa ta sa Fispa ni focus og himo og content kay kada adlaw na among gitay bisita. Wala sa ko magdahom bangay ani day kadaghan ang moari diri sa kuha. Ug mangayo day ko dispensa or pasensya sa katong niari diri pag primero nga wa nato na upload kay nag-error ang akong kamera og na format mao nga nahurot og ka-delete ang mga video. Ang tirada day sa ilang kuha nga mga tilapia sa atong bisita karon is ginataan og sinugba. Pinobre ra gid atong plastada pero paminaw na ako murag nalingaw ra man pud sila. Labi na kay tinabangay ang tirada. O gini pinakalami nga loto no kanang gataan nga butangan og daghang sili. Og ibudol pait na pud nila pagplastada kay para pud lingaw ang ilang pangaon. Murag lami gini ilang kaon kay mga dagko gini ilang kuha nga tilapia. Nagbaon din na sila og kanon, saging, imnonon ug soft drinks. Og syempre ato gyapon na silang gitabangan kay mataha niya na sila kadili ba na sa taga dire. Gitabangan og liho ka dili sa kaon. Pero giagdagi ko nila sa pagpangaon pero balibad sa tabi sa gutom na kay mataha pud nila gamay. Og pagkahuman nila og pangaon samtang gasat nanguha na pud sila og tilapia kay para kuno lang dalon. Gisulit gina nila ang pag-ari para dili pud alkansi sa biyahe. Dili lang kuno sila mga ligo kay base kuno maigo sila sa tilapia ni panglangoy. Wala man gid unta ko mag-apas ani sa halin kay pang content man unta na nato pero grabe ang imong suporta kada adlaw na lang gyud ganay mo ri sa moa. Og syempre ni tila buta sa landala nga imnonon ug unsa mapoy lasa. Ayos kay og tirada no kay samtang namasol na apoy shots diri kilid. Pero tabangan sa nako na sila sa pagkuha sa isda kay base umasama ang ilang kamot. Og samtang gasat siya sa to sa nang gisabayan og music. Take me as you are, push me on the moon. The sun's I need this time to be with you. I'm freezing in the sun. Ayan na lang apil og kanta diya siguro to ni tubig kay mga na sila. Nag-request na sila og gini tubig kay matud pa ni ma'am kape is life daw. Pero suya kay ko silang service no kay ang ato ag yung pangandoy nga motor ang benepisting ta ang basin day po ato nang makuha. Libre ba ang mangandoy. Nag-waiter of the day sa tadiha kay para pod magkomportable ang ato mga bisita. Og syempre apil pud ta sa ilang istorya kay para pod masuod nato sila. Dili pod sa ingon nga mauwaw ko kay anad na pud ta sa pagatubang og mga tawo nga di anto kaila sa katunang trabaho pa ko sa una. Nya kanang pag-uuwaw wala man makuha na. Ug ipantimbang nilang ilang mga kuha nga tilapia kay plano nila tagsa kuno sa kakilo para dalon sa pagpauli. Nagikan pa ni sila sa buntag ug hapon na sa kay sila nang uli. Wala lang kay ni sila nagpahapon og maayo kay layo pa kuno sila og ulian. Kaya ra man sad ang pagdrive kay dili man sa kay daghan ang ilang ginom. Lingaw sa kay miani kay isig pambugay sa dagko nga kuha. Nagyaw-yaw pa ang usa kay gitaparan siya sa iyang pwesto. Believe sa kay kuha nila kay bisan og mga successful na kayo sila nakauna-una ag sila sa pagpalimpyo usa pa nang uli. Ug plano ko nila nga mobalik pa diri ug magdaas sila daghang kauban. Ug salamat kay sa pag-ari ninyo mga ma'am sir.